но не все. Umva amwe mu magambo agize ikiganiro Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yigeze kugirana n'umunyamakuru. Umunyamakuru yaramubajije ati ese ushobora kubabarira? Perezida Putin ati yego, ariko si kuri byose nababarira. Umunyamakuru ati niki utakwigera ubabarira? Putin ati ubugambanyi. Umunyamakuru atubivuganye ikiniga, wigeze ugambanirwa mu buzima bwawe? Putin ati byiza nuko utagira icyo mvuga kuri ibyo, gusa navuga ko jewe nabayeho ntahura nabyo cyane, ibyo ngibyo byo kugambanirwa niko mbitekereza rwose. Umunyamakuru ati abantu bagiye bagira ubwoba bwo kukugambanira se? Undi ati biragoye kubyemeza, gusa wasanga byaratewe nuko nagiye mpitamo gukorana n'abantu batarabagambanyi. Aya ni amagambo ari mu gace gato k'ikiganiro cyakuwe mu nkuru ndende ivuga kuri Perezida Vladimir Putin. Ni ikiganiro cyagiye hanze mu 2018 gishyirwa ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Perezida Vladimir Putin yemera ko umuntu wese umugambanira cyangwa se akagambanira igihugu cye aba agomba guhabwa igihano gisumba ibindi byose. Amagambo Vladimir Putin yavuze ku byerekeye ubugambanyi mu 2018 yongeye kugarurwa cyane guhera mu mwaka wa 2023 kugera n'uyu munsi, by'umwihariko nyuma y'urupfu rw'umuherwe wahoze ari umuyobozi w'umutwe w'abacanshuro wa Wagner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Prigozhin ni urugero rwa bamwe mu bagambaniye Vladimir Putin bikarangira nabi. Ntabwo ari we gusa, hari n'abandi byagiye byemezwa ko bagambaniye cyangwa se bahemukiye Perezida Vladimir Putin, ubuzima bwabo bukarangira nabi kubera kudahabwa imbabazi z'ibyo bakoze. Byagenze bitenguye umutegetsi utera abatari bake ubwoba, yisanga adashobora kubabarira ubugambanyi. Ababigerageje byabagendekeye bite? Tubahaye ikaze. Hari abantu bagiye bagaragazwa nk'abagambaniye Perezida Vladimir Putin cyangwa se guverinoma y'Uburusiya. Harimo abaherwe, abashinzwe umutekano, abanyapolitike n'abanyamakuru n'abandi. Mu minsi ya vuba, Yevgeny Prigozhin afatwa nk'ikimenyetso cy'ubugambanyi gihagarariye ubugambanyi bwakorewe Vladimir Putin muri iyi myaka ya vuba. Putin yizeraga cyane uyu mugabo kugera naho bamwe bita Prigozhin Putin's chef, umutetsi wa Putin, kubera ko yigeze kujya mukorera byinshi birimo no kumugaburira. Bamenyenye kubera ko Prigozhin yari umutetsi, yari afite restaurant, ndetse nyuma yabonye amasoko yo guteka mu biro bya Perezida w'Uburusiya. Niwe wagaburiraga abategetsi n'abandi banyacyubahiro bose basuraga Uburusiya. Yevgeny Viktorovich Prigozhin yavutse mu 1961 i Leningrad, hari hakiri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ubu ni muri Saint Petersburg. Nyina Violeta Kirovna Prigozhina yari umuganga mu bitaro. Se Viktor Yevgenyevich Prigozhin yari umu-engineer mu byerekeye amabuye y'agaciro, ariko yapfuye umuhungu we Yevgeny Viktorovich Prigozhin afite imyaka 9 y'amavuko. Sekuru wa Yevgeny yari captain mu gisirikare cy'Abasoviete, yarwanye intambara ya kabiri y'isi, aza no guhabwa imidari irenze umwe y'ishimwe. Umenya ariyo mpamvu Putin yanamugiriye icyizere. Birumvikana yari umwana ukomoka ku ntwari y'Uburusiya, kandi ibyo ngibyo Putin abikunda kubi. Yevgeny Viktorovich Prigozhin yari umuherwe cyane. Yaciye muri byinshi birimo no gufungwa hagati y'umwaka w'1981 n'1990. Yashinjwaga ubujura n'amagendo. Yaje gufungurwa, atangira gukora ubucuruzi bwa restaurant no gutekera ibirori mu mujyi wa Saint Petersburg, aho yavukiye. Aha ni naho yakuye izina ryo kuba umutetsi wa Putin, kubera ko mu birori byinshi bya Kremlin niwe watangaga service y'ibyo kurya. Abanyamerika bamushinja ko yinjiye mu mugambi wo gukwiza propaganda y'Uburusiya kuri internet, by'umwihariko ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2018. Mu 2014 yabaye umuyobozi w'itsinda ry'abarwanyi b'abacanshuro ba Wagner, umutwe wakunze gukorera cyane muri Ukraine, Syria no mu bihugu byinshi bya Afurika. Wagner ni umutwe wagenderaga ku mategeko avuye muri Kremlin, wabaye umutwe w'abarwanyi wakoreshaga amayeri adasanzwe mu bikorwa byawo by'uburwanyi. Reka ibintu tubitindeho, twihute tuvuge ku buryo uyu mugabo yaje kugambanira Putin, bikavuga ko ari umwe mu bagambanyi bavuba bababaje uyu mutegetsi w'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2023, Prigozhin yanenze mu buryo bukomeye ubuyobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya, abushinja kwanga gutanga ibikoresho by'umwihariko ku barwanyi ba Wagner ndetse no kuyobora nabi urugamba. Ku itariki ya 23 y'ukwa gatandatu yarahindukiye atangira kurwanya igisirikare cy'Uburusiya. Intego ze ngo zari ukugera Moscow, ahari yashaka kwibariza Putin icyabaye kugira ngo areke gutanga ubufasha bukenewe kuri aba bacanshuro barwanyiraga Uburusiya.
ayoboye abarwanyi be mu kugerageza gusubira inyuma asatira Moscow. Yafashe agace kitwa Rostov on Don mu mujyi wo mu Burusiya uri mu majyepfo. Nyuma yo gufata aka gace bakomeje urugendo berekeza ku murwa mukuru. Ibi byarakaje cyane Putin. Nyuma yaho gato Perezida Putin yagiye kuri televiziyo avuga ko birimo gukorwa ari ubugambanyi kandi atanga umuburo. Avuga ko igisubizo ku barimo gukora ibyo ngibyo agifite. Mu burakari bwinshi yaragize atabo bose bashyizeho umutwe wo kwigomeka bagatunga imbunda bagenzi babo mu gisirikari. Bivuze ko bagambaniye Uburusiya kandi igisubizo cy'ibyo turagifite. Ndaburira abari muri icyo cyaha ko batakora ndi makosa mabi, ahubwo bahitemo inzira imwe yonyine iboneye, ari yo guhagarika ibyo barimo. Ati ndizera ko turi kumwe nabo kandi twese twakwifuza icyiza aho kuba ikibi. Dufatanyije nk'abene igihugu tuzarushaho kuba ibihangange niyo twanyura mu bikomeye. Vladimir Putin yaravuze atyo mu gihe we yivugiye ko ubugambanyi atari ikintu ababarira. Azwi nk'umugabo uhagarara ku ijambo rye, cyane cyane iyo bigeze ku by'urugamba. Isi yose iki gihe yibazaga ikigiye gukurikiraho. Uyu mutwe wari wigometse. Nyuma y'amasaha 24 Perezida wa Belarus, inshuti ya Vladimir Putin, Lukashenko, yinjiye muri iki kibazo. Abo muhuza aganiriza Prigozhin. Prigozhin nawe yemera gutuza, ariko akaba yari guhita nimukira muri Belarus. Ku itariki ya 23 y'ukwa munani mu 2023 nibwo inkuru y'incamugongo mu bantu ba Prigozhin yabasesekayeho, ivuga ko we n'abandi bantu 9 bamaze gupfira mu mpanuka y'indege ye bwite Embraer Legacy 600. Iyi ndege yasandariye hafi y'agace kitwa Kuzenkino. Hapfiramo n'abandi bantu bari bafatanyije kuyobora Wagner barimo Dmitry Utkin na Valery Chakaloy. Iyi ngiyi ntabwo yari impanuka isanzwe. Benshi bemeje ko cyari igihano cyatanzwe na Vladimir Putin nk'ikiguzi cy'ubugambanyi bwa Prigozhin. Ku itariki ya 29 y'uko kwezi kwa munani, Yevgeny Prigozhin yarashyinguwe mu irimbi ry'ahitwa Pokrovskoye i St Petersburg iruhande rwa se. Ku ya 22 y'ukwezi kwa 12 mu 2023 ikinyamakuru The Wall Street Journal cyavuze ko amakuru cyakuye mu begereye ubutasi bw'Uburusiya ari uko gusandara kw'indege y'aba bayobozi ba Wagner ngo ari ikintu cyari cyarateguwe neza. Cyateguwe n'umwe mu ba hafi ya Perezida Vladimir Putin witwa Nikolai Patrushev. Iki kinyamakuru cyavuze ko Patrushev ari we wateguye umushinga wo kwica Prigozhin wari wamaze gukora ikizira maze awushyikiriza Putin. Mu kwa munani rero mu 2023 bitekerezwa ko abo mu nzego z'ubutasi z'Uburusiya banyonyombye bakazirika igisasu munsi y'ibaba ry'indege ya Prigozhin yagera mu kirere bakayituritsa. Undi muntu wagambaniye Putin n'ubutegetsi bwe ni Alexander Litvinenko, yahoze akorera urwego rw'ubutasi rw'Abarusiya FSB, Russian Federal Security Service. Iyi yahoze yitwa KGB, ni nayo Putin yakozemo cyane. Uyu yamenyekanye cyane nyuma yo kwigumura ku Burusiya, atangira kubushinja ruswa, iterabwoba n'ubwicanyi. Alexander Litvinenko yavuze ku itariki ya 4 y'ukwa 12 mu 1962 muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Yatangiye akorera ikigo cy'ubutasi cya KGB, nyuma gihinduka FSB. Mu kazi ke yibandaga cyane ku kuneka ibyaha ndetse no ku bikorwa by'iterabwoba. Mu 1998 Litvinenko we n'abandi bagenzi be bakoze ikiganiro n'itangazamakuru kivuga ku kuba urwego rw'ubutasi rwa FSB bakoreraga ngo rwarabatumye kwica Boris Berezovsky, umuherwe wo mu Rusiya nawe wazize kugambana. Uyu yanze kuyoboka Putin akijya ku butegetsi. Iki gikorwa bari bakoze cyarakaje cyane ubutegetsi bw'Uburusiya, maze uyu Litvinenko arafatwa, arafungwa azira gukoresha nabi umwanya w'ubutegetsi yari afite. Gusa yaje gufungurwa. Mu mwaka wa 2000 yahunze Uburusiya ajya mu Bwongereza hamwe n'umugore we n'umuhungu we. Ageze mu Bwongereza yatekereje ko yageze kure y'Uburusiya, none harirekura atangira kuvuga. Ari naho icyaha cy'ubugambanyi cyanyacyo noneho cyakorewe. Uyu mugabo noneho yabaye ijwi risumba yandi yose mu kuvuga nabo ubutegetsi bwa Vladimir Putin. Yatangazaga ibintu bikomeye. Bimwe muri ibyo bintu yashinje urwego rw'ubutasi bw'Uburusiya gukora iterabwoba. Hari n'igitabo yagizemo uruhare mu kwandika, Blowing Up Russia. Muri iki gitabo yavuze ko FSB, rwa rwego rw'abatasi b'Uburusiya, ari rwo ruri inyuma y'iturika ry'inzu z'amacumbi y'i Moscow mu mwaka wa 1999. Ni ibitero byashyizwe ku byihebe byo muri Chechnya. Ibitero byanabaye impamvu yo gushoza intambara ya kabiri kuri Chechnya. Ikindi kivugwa nuko intambara urebye yari igamije kuzamurira igikundiro n'imbaraga Vladimir Putin. Ikindi uyu mugabo yashinje Putin ni ukwica umunyamakuru Anna Politkovskaya mu 2006. Arenzaho kumuhuza n'ibindi byaha bifitanye isano na ruswa
n'ibindi byateguwe. Uyu mugabo yasaga n'urimo kurenga umurongo w'umutuku kuri Vladimir Putin. Dore icyabaye, uyu mugabo yaje kurogwa hakoreshejwe uburozi bw'imbaraga nyinshi cyane. Ku itariki ya mbere y'ukwa 11 mu 2006, uyu mugabo aho yari i Londres yarogeshejwe uburozi bwa polonium 210. Ntabwo bikunze kubaho, ni uburozi bwifitemo ubushobozi kirimbuzi iyo bugeze mu mubiri w'umuntu. Ni uburozi bwica vuba kandi ntacyo kubuhagarika kibaho. Bitekerezwa ko ubu burozi yabushyiriwe mu cyayi yanyweye muri hotel ubwo yari mu nama i Londres. Abakekwa bamuroze ni abagabo babiri, Andrei Lugovoy na Dmitry Koitun. Aba bahoze ari abatasi b'Uburusiya, bari bahuye nawe uwo munsi. Uyu mugabo yaje gupfa nyuma y'ibyumweru bitatu ku itariki ya 23 y'ukwa 11 mu 2006. Mbere yo gupfa, Litvinenko yashinje Vladimir Putin kuba ari umwishe. Inzego z'Ubwongereza zishinzwe umutekano mu 2016 zemeje ko umwanzuro wo kwica Litvinenko wabanje kwemezwa na Perezida Putin ubwe ndetse n'urwego rw'ubutasi rwa FSB. Gusa guverinoma y'Uburusiya ibi yarabihakanye. Guverinoma yabihakana, ariko ibi ntabwo bikuraho ko Vladimir Putin atajya babarira ubugambanyi nk'uko yabivuze. Ibi biba byari ubwa mbere umuntu ukomeye wo ku rwego nk'urwo yishwe hifashishijwe uburozi bwo kuri urwo rwego, agatsindwa mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi byanateye umwuka mubi hagati y'Ubwongereza n'Uburusiya. Gusa bisa n'ibyabaye urugero ku buryo ubutegetsi bw'Uburusiya utinywa na bose bukemura ibibazo by'ubugambanyi niyo abakekwaho ubwo bugambanyi baba bari mu mahanga. Ukurikira ni Sergei Skripal. Uyu yahoze mu butasi bwa gisirikare bw'Uburusiya, aza guhinduka double agent, ni ukuvuga ko yagambaniye Uburusiya akajya kunekera igihugu cy'Ubwongereza kandi ari na maneko w'Uburusiya, nk'uko byagendekeye abandi barimo na Alexander Litvinenko. Nawe yafashwe nk'umugambanyi mubi cyane birumvikana. Sergei Skripal yavutse ku itariki ya 23 y'ukwa gatandatu mu 1951. Avukira Kaliningrad mu Burusiya. Yari koloneli mu gisirikare cy'Uburusiya, ariko mu rwego rw'ubutasi. Hamwe no gukora mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare, Sergei Skripal yarazi imyirondoro y'abatasi b'Uburusiya bakorera mu mahanga bose. Ahari naho rero kugambanira Perezida Putin n'ubutegetsi bwe byabereye. Uyu mugabo yatangiye gukorera ikigo cy'Abongereza gishinzwe ubutasi mu mahanga, MI6. Yabwiye Ubwongereza abatasi bose b'Uburusiya bakoreraga mu Burayi, cyane cyane abo mu bihugu bya OTAN. Bimaze kumenyekana mu 2004, yafashwe n'urwego rw'ubutasi rw'Abarusiya FSB bamushinja ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru, haute trahison. Mu 2006 yakatiwe igifungo cy'imyaka 13, agafungirwa muri gereza icungiye umutekano cyane ku rwego rwa nyuma. Icyakora mu 2010 yakuwe muri gereza yoherezwa mu Bwongereza nyuma yuko hari habaye ikintu cyo guhererekanya imfungwa z'abatasi. Ibi byatewe nuko mu 2010 umugore w'Umurusiya Anna Chapman wari umutasi ukomeye akaba n'umunyamakuru w'umunyamideli yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yageze akanahatura avuye mu Bwongereza kubera ko yari abonye ubwene igihugu bw'Ubwongereza nyuma nanone yo gushakana n'umugabo w'Umwongereza. Agifatirwa mu bikorwa by'ubutasi, Ubwongereza bwahise bumwambura ubwene igihugu bwabwo ndetse anoherezwa mu Burusiya habayeho ikintu cyo guhererekanya imfungwa z'abatasi. Skripal nubwo yari Umurusiya ariko nanone yakoreraga n'Abongereza, ibyatumye nawe ahererekanywa n'uyu mugenzi we akajya kuba mu Bwongereza. Yahise ajyanwa gutura Salisbury mu Bwongereza, abaho arindiwe umutekano n'abapolisi b'Abongereza. Mu maso y'Uburusiya, Skripal yari yarakoze ubugambanyi butavugwa, ntabwo yari kubabarirwa. Yari yarafashije ubutasi bw'amahanga kwangiza ibikorwa by'ubutasi bw'Abarusiya. Ku itariki ya 4 y'ukwa 4 mu 2018, Skripal n'umukobwa we Yulia bagaragaye bicaye ku ntebe ahantu mu busitani i Salisbury mu Bwongereza. Ntabwo bari bicaye baganira, bari bataye ubwenge. Ubutasi bw'Ubwongereza bwavuze ko bari barozwe n'uburozi bwa Novichok bwahimbwe n'Abarusiya hagati y'umwaka w'1970 n'1980. Ubu burozi bwari bwashyizwe kuri poignée de porte cyangwa se serrure y'urugi hariya bafata bafungura mu nzu yabo, mu nzu ya Skripal. Icyo gihe ubutasi bw'Ubwongereza bwashinje icyo gikorwa abatasi babiri b'Uburusiya, Alexander Petrov na Ruslan Boshirov. Aba ngo binjiye mu Bwongereza bakoresheje imyirondoro itariyo. CCTV kamera zabafashe amashusho kuri uwo munsi mu gace ka Salisbury, agace n'ubundi Skripal yaratuyemo. Uburusiya nyuma bwahakanye ibyo byose, buvuga ko abo bagabo bagiye mu Bwongereza mu bukerarugendo. Bombi, Sergei n'umukobwa we Yulia, nyuma yaho baje kurokoka urwo rupfu. Ariko iki gikorwa cyasize ukutumvikana gukomeye hagati y'Uburusiya n'Ubwongereza ku yindi nshuro. Nanone Uburusiya bwahise bugirana ibibazo bikomeye n'Uburayi muri rusange.
Ku rutonde rw'abagerageje kugambanira Perezida Putin kandi haza Mikhail Khodorkovsky. Uyu ni umuherwe wari mu bucuruzi bwa petrole, akaba n'impirimbanyi mu bya politike. Uyu mugabo yari igikomerezwa cyane kubera ko rimwe yigeze kuba umuntu ukize kurenza abandi bose mu Burusiya. Yayoboye Yukos, imwe muri kompanyi zikomeye cyane za petrole zabayeho nyuma ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete mu Burusiya. Bitandukanye n'abandi, uyu ntabwo yagambaniye Putin amena amabanga cyangwa se ikindi cyari cyo cyose, ahubwo yanenze ubutegetsi bwa Putin, atangira kwiha n'ibyo gufasha amashyaka atavuga rumwe na Perezida Putin. Ibi Putin n'abantu be babibonyemo ikibazo gikomeye cyane. Mikhail Khodorkovsky yavutse ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu mu 1963 i Moscow. Yabaye umushoramari akiri muto mu myaka y'1980 ku mavugurura ya Mikhail Gorbachev wayoboye bwa nyuma Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Uyu mugabo yabaye umwe mu bashinze banke ya Menatep, nyuma aza no gutunga kompanyi ya Yukos yari ikomeye cyane mu bya petrole. Iyi yegukanye mu myaka y'1990 ubwo ibikorwa byinshi bya leta byegurirwaga bikorera. Mu 2000 yari afite umutungo wa miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika, kandi yaravugaga ari kumvikana mu bakire no mu bategetsi b'u Burusiya. Mu minsi ya mbere Khodorkovsky yagumye hanze ya politike, gusa guhera mu 2000 ubwo Putin yajyaga ku butegetsi, uyu muherwe yatangiye gufasha amashyaka arwanya ubutegetsi bwa Putin ndetse n'ibitangazamakuru binenga ubutegetsi. Yatangiye kujya avuga ko muri guverinoma harimo ruswa, ndetse ku ikigo cy'ubutasi FSB n'ibiro bya President Kremlin hari ubucuruzi budasobanutse bakora. Uyu yatangiye gusaba byinshi birimo kuvugurura ibijyanye n'inzego za politike, amategeko ndetse no kureka imiryango itari ya leta igafunguka ku bwinshi. Yavuze ko leta igomba kumvikana na kompanyi zitunganya ibikomoka kuri petrole zabo mu burengerazuba bw'isi. Ibi noneho byasembuye cyane Kremlin, irarakara bitavugwa. Wigeze wumva bimwe bavuga byuko amatwi ari mu rupfa tumva? Nka ibyo yari amaze gukora bitari bihagije, Khodorkovsky yarengejeho kuvuga ko guverinoma ya Vladimir Putin ari nk'uruganda rw'abanyabyaha. Ibi mu maso y'ubutegetsi bwubatswe na Putin, aho abakire bose b'igihugu baba bagomba kuba bari mu murongo umwe nawe, byari ukugambana gukomeye. Mu kwa gatatu mu 2003 uyu muherwe yarafashwe ubwo yari mu ndege bwite afatirwa muri Siberi n'ubundi ni mu Burusiya. Yafashwe ashinjwa gukora ubucuruzi mu buryo bunyuranije n'amategeko, ashinjwa kunyereza umutungo n'imisoro. Icyakurikiyeho kuri uyu muherwe ni ukujya mu buroko. Kompanyi ze zahise zitangira kugenzurwa na leta. Ikindi akatirwa imyaka 9 y'igifungo. Mu 2013 yararekuwe ku byiswe imbabazi za president mbere y'imikino Olympique ya Sochi. Gusa ibi byafashwe nk'igikorwa cyo gushaka guha isura nziza Uburusiya na Putin ubwe ku rwego mpuzamahanga, mu gihe bari bagiye kwakira abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi. Khodorkovsky agifungurwa yahise ahunga Uburusiya, ubu aba mu buhungiro mu Bwongereza, ariko aba no mu Busuwisi, aba hombi. Nubu ni umuntu unenga cyane Putin, akavuga ko Uburusiya buyoboye mu buryo bw'igitugu nacyo cya mafia. Khodorkovsky arabizi ko Putin atajya babarira ubugambanyi, ndetse birasa naho yicaye abizi rwose. Ku rutonde rw'abagiranye ibibazo bikomeye na Vladimir Putin kandi hariho na Boris Berezovsky, umuherwe w'Umurusiya, akaba n'umunyamibare, umucuruzi, umunyembaraga muri politike. Yafashije Putin mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwe, gusa nyuma baje kuba banzi bakomeye. Boris Berezovsky yavutse ku itariki ya 23 y'ukwa mbere mu 1946. Nawe ni umuntu wabonye ubutunzi bwinshi mu myaka y'1990 ubwo ubucuruzi bwinshi bwegurirwaga bikorera. Imwe mu mirimo yamenyekanyeho ni ukuyobora televiziyo y'igihugu y'Abarusiya, kugenzura kompanyi ikora imodoka ya Aitovaz. Ikindi yari umuntu w'ijambo rikomeye cyane ku butegetsi bwa Boris Yeltsin. Uyu ni perezida wabanjije Putin, ni nawe wamuhaye ubutegetsi. Ni gute yaje kugirana ibibazo na Vladimir Putin rero? Berezovsky yari umwe mu bagize umuryango w'abaherwe bari bakikije perezida Yeltsin. Igihe rero Yeltsin yiteguraga kwegura ku butegetsi, Berezovsky ni umwe mu bashyigikiye ko hajyaho Vladimir Putin nk'umusimbura wa Yeltsin. Yizeraga ko Putin nagera ku butegetsi azarinda inyungu z'aba bakire, ikindi agasigasira ko bazakomeza kugira ijambo rikomeye mu butegetsi. Gusa habaye ikinyuranyo. Putin akijya ku butegetsi mu mwaka wa 2000 yubatse uburyo butuma aba ari we muntu wenyine ugira ububasha bwinshi kurenza bose mu Burusiya, kandi buri kintu cyose kigashingira kuri we, buri cyemezo akaba ari ugifata. Aba bakire bose bakabanza kumubaza mbere yuko bagira icyo bakora. Ubukire bwabo akaba ari ubugena, ninde utunga ngahe, ayakuye he. Mu kubigeraho yagombaga gusenya imbaraga za politike, ndetse n'iri tsinda ry'aba baherwe imbaraga ryari rifite zikagabanuka. Boris Berezovsky ibi ntabwo yabikunze, atangira kunenga Putin, amwita umunyagitugu.
amwita umuntu n'igitangazamakuru n'ibindi. Kremlin yamuhanishije kumugabaho ibitero bishingiye ku mategeko n'ubukungu we na kompanyi ze. Mu 2000 Berezovsky yahungiye mu Bwongereza atinya gufungwa kubera ibyaha bya fraude no kunyereza umutungo w'igihugu. Akigera i Londres yakomeje kwibasira Perezida Vladimir Putin. Aho ngaho i Londres mu minsi ye ya mbere yafashaga abaturage b'Abarusiya, abanyamakuru n'abandi bose bahunze batavuga neza ubutegetsi bwa Putin, barimo nka Alexander Litvinenko twavuzeho mu kanya. Uyu yagerageje gushaka uko yacengeza amatwara ye imbere mu Burusiya ngo hagira abayagenderaho wari mu mahanga, ariko bikomeza kumwangira. Bivuga ko yanagerageje gutegura guhirika Putin, nabyo biranga. Ari mu buhungiro yanakatiwe n'urukiko rwo mu Burusiya adahari, bamukatiye gufungwa imyaka 13. Ni kenshi Uburusiya bwamusabye Ubwongereza, ariko Ubwongereza burabyanga. Boris Berezovsky yapfuye ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 2013, apfiriwe mu rugo Berkshire mu Bwongereza. Icyo gihe umurinzi we niwe waje kumusanga mu bwogero yapfuye afite umugozi mu ijosi yimanitse. Byaje kugaragara ko yiyahuye, ariko nanone ibimenyetso simusiga birabura. Abongereza bemeje ko ashobora kuba yariyahuye, na cyane ko yari afite umwenda cyangwa se amadeni menshi, ikindi afite ibibazo byo mu mutwe. Gusa nanone bakavuga ko nta wamenya kuko abo yarahanganye nabo batoroshye, by'umwihariko Putin utajya ubabarira ubugambanyi ubwo ari bwo bwose. Hari n'abandi bagiye batavuga rumwe na Putin, iherezo ryabo rikaba ribi cyane. Harimo nka Alexei Navalny wapfiriye muri gereza yo mu Burusiya mu 2024. Hari Gennady Gudkov, uyu nguyu yabaye umutasi ukomeye wa KGB, none hajya mu nteko ishinga amategeko ayivamo ahunga. Hari kandi abadiplomate bagiye baguma iyo bagiye nka Boris Bondarev wari umudiplomate w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye, ariko akegura mu 2022 aho yavuga ko intambara barwana na Ukraine ari icyaha kirimo gukorwa n'Uburusiya. Hakaza kandi Ravil Maganonov wari ufite kompanyi ya petrol, nawe wapfuye mu buryo budasanzwe mu 2022. Byari nyuma y'amagambo yo gusaba ihagarara ry'ibitero kuri Ukraine. Aba bose kimwe n'abandi tutavuze kuri uru rutonde nabo byemejwe ko bagiye batemeranya na Vladimir Putin, bamwe bagashinjwa ibyaha byo kumugambanira no kugambanira guverinoma ye, ariko iherezo ryabo rikaba ribi. Hari n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Putin, ndetse n'abafatwa ko bakora ubugambanyi bariyo mu mahanga, uyu munsi babayeho mu bwoba bukomeye cyane, nyuma y'uko byemejwe bidasubirwaho ko Vladimir Putin ashobora kubabarira byose usibye ubugambanyi.